Bokajan subdivision ang kanga farman administrative anathu kelang chari chalon pon ansose ki messenger phanon puthot akimi subdivisional officer SDO civil ang hoyalong sangpi Debahuti Bora additional deputy commissioner ADC pen amit hangsa hemalong ang hoy nang chingni pon tanglo pini ada por phai kri sirachiti mapor SDO civil Debahuti Bora ADC pen Bokajan subdivision ang kangkedo phirangke tumpen malong sopor maini ponsi chipachinia por enlo Lasolong khat-khati press club amai phu ananterang pen man ke do poho ar rakpon na pen anparta hanjang langso press club amai phu klemdun terang Bokajan press club chunbang Suraj Mahanta Silunijan press club pen Diganta Mahanta lapen pinang phirangke tum chitong dunsi RDP dun SDO civil Debahuti Bora ADC pen kirang je pora hut anta misen me et pen klemdam rapet dunang kusi ninje na pen kupini alam jong si doli pute ajat tame birta ke pachini pon da prangji phansi chumingri ponlo so luk so da katumon ke pachak long de dia phan bor i pon hulonang kusi pachini pon thu Bokajan pen ananterang karbiang long lao